uyakufeyila ukukwenza lokho. And nje sekubhlungu ngoba sesigaza nemali zethu VR sakuvula yini ifile. Siyabona nje sekawubhadela imali eningi ngongenambere. Ngiyifuna nale ifile. Siyayifuna. 750 lesiyayifuna. Angizofangele kuyinto zonke nje. Ngathi akeke sifike la ngathana kasintsotsi. Ngikuzwile. Thana kasintsotsi engeke sifike la ezebo mama ngoba islogan sala sithini siyasizana. Sizibophe ngazo. Manje yena uhlala ekhabo abazovele babhadele sinake ngihlalela. Thank you mama. Abantu bakhambile abanye baqedile. Yeah. Ke sizwe ngapha ngakuma. Noma ungathi mina ngingibani umama bani uthi ayidluli. Umama Nkosi. Mama Nkosi uthini wena ngendlela kwenza ngakhona ku right? Akusi right ngendlela enza ngayo umama ngoba umdala naye kusumntwana bufuna bhadala. Uyabona Funeze nehafu. Nice. Simkhiphele ihafu lewe yisele. Manje yena uhleli akezi nehafu akathini yathini. Siyosihluphekisa musimanje yabona. Ngoba sesingene enkingeni ezinye eviyere. Sicela nje ukuthi uzodalethe le mali yabo mama basesenta asihlalele lapho ngokuthula. Yabona ukuthi bodlulisa ama point abalulekile uthi zedlula. Nakho akhephile. Kekuthome mazi ngazitsho ukuthi ngibani mama. Ngimama sanabo. Sicela ukuthi uZodwa asibuyisele imali lezi asikoloda yona yakasefu. Nangasinikela yona awasizokhululeka nathi enhliziyweni. Siyambawa yes yathokoza. Umama Dawu siba uZodwa asibuyisele imali sethu. Imali lizawathanda nani mina ngisize kakhulu uthi ngikhona ubhadelela ngayo umntwana esikolweni. So into yenza uyasimoshela ukuthi singasakhona ukuthi sifeze indingo zabantwana bethu. Siyakhona ukuthi sibambathise ngayo bayasiholela bangase futhi simathisa abantwana baye esikolweni sibudgete mara into enza ngayo usimoshela isenta yethu yena uzongimandisa nabantu base futhi bangasa sithemba ukuthi usiboleke ukuthi imali ukuthi sithuthukise sikhona ukuthuthukisa namakhaya wethu. Kengizwe ngapha ngakuwe gogo. Lotshani boma. Mina Mabel Kofani sizela esentence kunabakwa SEF basiboleka imali ukuthi sikhona ukuthubekisa amakhaya ethu. Basiboleka abasiphi. And then bathi kusiboleka inyanga mayiphela kosasibhadele. Manje uZodwa yena uyasiphoxa kuba yena amafanele abhadele uyasihlalela anikele labantu pasa wrong ne isikhathi eli wrong nje kanje yena ucedile ukubhadala akasize thina bona solo sizela kuseni asikayibuyi kuyemakhaya ngesibanga sakhe sibawa abuyisa imali leyo simbhadelele kosa yabuyise yethu siyathokoza. Ke nambiza uZodwa ma. Siyambiza akesi. Kengizwe ngapha ngakuwe. Hello mina ngingu-Agnes Asibanyoni. uZodwa akabuyisa imali yethu. uZodwa akacishe ngathathela umbhede ngenxa yakamatshonisa ngiyokufuna imali ukuthi isikolodo sibhadeleke bese wabuya wangithuka. Ngoma nangithuka ngisena naka sibuyisela imali yethu esivule ngayo amafayili. Abuyisa imali yala esenta yabogogo. Thina iyasisiza abantwana bethu basema university ayekho umuntu ongakuboleka nge-ID. Akuboleka imali enengi 25,000 ubhalula ukuyibuyisa ebank bafuna ama-proof. Thina sinawo ama-proof sinamapasa kuphela uSEF uyasithuthukisa sirehe abuyisa imali asifuna ukulwa naye. Yathokoza. Chama before ngidlula ngikuzothi abamashonisa bakuthathela imbedo like bakuthathela imbedo ngenxa kaZodwa. Bekangirakthena ngisho mina ngaye ngokufuna imali ukuthi la bekujahekile ukuthi izinto zibuyele kubanikazi. Kwadlula isikhathi izinto azibereki wavela wathi mnazana imali ngeza ngizokuthatha umbhedo lapho nami sengihleli kabuhlungu. Yeah. Ngikuzwile. Bawudlule. Wangidlula. Mina ngingumama Shana. Nami ngisemagameni ukuthi uZodwa akabuyise imali ethu ngoba imali le sikhipha ngekani singanayo bese yokuboleka ukuthi sikhona uzopressa ngapha esenta nathi. Ngiyathokoza. Yabona ngibekile. Khani ngidlulisela. Akengilethise lapha. Ngumama Gidi lo ukhulumako. Bengibawa ukuthi uZodwa abuyise imali yesenta ngoba thina iyasihelebha imali le.
maye yena nakazokwenza so uzosimoshela isenta siyambawa asilwi nethi siyabawa kuphela. Uzodwa nangathi mina nginayo imali leyo ngiyoyithatha phini yokuthini. Uzodwa uyarhola. Urhola umndende unayo imali ayikuthi akanayo uyayiphusha itrol agqwalisa itrol akabuyisa imali ethu. Ngikuzwile khe ngizwe ngapha ngakuma ngapha. Sithokoze mama. Akwande mina ngingimama Hlangu. Saye khaba uZodwa akanakani nawufike kuye mara kodwa akasilandeli uzokubuyisa imali zabantu. Sihlanganisa imali zethu lapha samvalela isikolodo yena akasayingeni yethu. Manje uZodwa siyambawa ukuthi akabuyise leti imali zethu ezanyana ahlalela. Thina isenta iyasiza sakhile ngesenta. Sinamabhizinisi ngesenta. Manje nakazosimochela zokuthi isenta ivale ngesibanga somuntu munye manje sibawa nesihelebhe nethi abuyise imali ezanyana. Okay. Nangakhe ngibuze ngoba ngizwe bathi amashonisa abakhona ukuthi bakhamba ukuthatha umbhedo. Singakuthatha ini ngaphakathi ngale kuzodwa noqaleko. Nakane fridge siyayiguga ifridge. Izokwanela imali leyo mhlawumbe. Ibisachota. Kusaqala nokunye. Iyachota yini. Okay. Akhe ngize ngaphanga kuwe. Locha ma. Lotsha njani? Siyaphila. Hayi kabi baba. Naye uZodwa ukuthi siyamzonda. Uma ngibani. Ngingevelina ngwakwandala. Besimbawa man besikhamba kuhle. Yena sophuma endleleni. Akalethi imali. Weza wazoyibawa la wathembisa ukuthi uzayibhadala. Sonke siyayibawa sibuye siyibhadale. Asibhadali lula. Naye akenze njalo azoyibhadala. Abhadala imali ethu sesiyikhipela. Siyambawa ukuthi siyamzonda. Amen. Sithokoze sisi. Beshani. Sikhona khuluma ngoFrida Mahlangu. Ngiba ukutshela uZodwa ukuthi abuyise imali le esimhelebhe ngayo la la eCenter. Ngiwumlayezo enginawo for uZodwa. Sithokoze ma. Yebo baba ninjani? Siyaphila. Sikhona besiba uhelebho la usizodwa. Ungatome ngokuzilothisa zisho ukuthi ungibani. Oh. Kapsile masilela. Besineyinkinga ngapha besibawana isihelebhe ukuthi sisodwa alethe imali. Siboba masihluphekile sakezilanga ukuthi sokudlala. Size ngokuzokuthuthukisa abantwana bethu namakhaya wethu. Mhlawumbe uthethe imali nakhe ukhumbula kuhle uZodwa imali ayithatha ko license. I think it's 5,000. Oh. Cause ubhadala 1,030 rand. Excuse? 3.5. Okay. Bese iseleko mhlambe ngayimali le engasenza ukuthi size sigcine isigubhe nefridge. Le 1,030 rand. Imali efuneka is 1,030 rand. Plus ne 750 le file. Oh, ni 750 le. Oh. Oh, le amachonisa le. Mena. Mali. Yes, someone. Kunzima. Izwa. Mali 2,700. Okay. Sithokoze ma. Lotshani baba. Mina ngingijwana wakwaChabangu. Ngingomunye ohlanganyela nabo mama la. uZodwa uyawazi umthetho ngoba na ungena ko la uyafundelwa umthetho. Uphula ngamabomu. Ukuthi uyathatha uyabhadala ngenyanga. Toti bowuqede. Yena selakhambile abomama benza umzamo khulu kwayiwa kuyi. Wokutshela nokutshela ukuthi ke nje seyibhadelwe imali. Izosokubhadela ihlangane ne 500 yakamachonisa sekuyi 1.5 nalapho